Ready bolo. Menu makan siang hari ini ada krengsengan kokot kaki kambing ready. Iki apa, Mak? Iya, tempe goreng bolo ready. Iki kerupuk sego bolo. Kerupuk puli. Kripik puli udan-udan ae. Ready bolo. Ready. Ini yang masak setiap hari. Ahli gizinya. Loh, ready bolo. Jangan sop ini sope. Loh, ini jangan sope bolo. Menu makan siang hari ini ready. Jangan sop ready. Oh, sambelnya urung ready bolo. Gurung diulek. Ini sambel apa? Bajak. Sambal bajak ready bolo. Enak iki. Ono krengsengan, tempe, kerupuk ready bolo. Usus. Iki apa iki? Sese tahu guys sore.